UMLA Kamawati Uba Charles Marngar Haksi Palay ulalum da kajialang banya merging mut bat kinong yalam shinong kinong ikai ha kabedei bat kapule kaputhi ha kathan block 2 Haribhai district kumba katei kathan kadei kabasha eben bat sha e konswat ha sarkar na do gi kampan rai ki jaka puli bat kiwe UMLA Kamawati ulalum khanang katei kajialang ban tip ya kajing e jong ki shinong kinong ikai ha kabedei bat kapule kaputhi kamtam kajing bamdan ki school ki babyang namar kumba long menta ki don tang katu kat ne tili ki school ha ki class ki beren ki bala shu kersan da ki pat ba nong shong shinong namar wat ban siu ya katulap ki noi kai lahab ban chulum na ki pat ba na kaliang ki noi kai pat nong yelam shinong ha katai kathan na du ka shinong la per mat tu pedantlet stair hi bat kiwe ki lapan pau ba katai kathan hadu menta kamdan ki school babyang la nyo tang ki school shinong ki school mission bala shu kersan da ki pat ba ki bakut tang ha ki class red bat kalong shisha ka jing e ka bakraw ki noi kai ban pentulon ya ka kam namar na lor ki jing siu ka baret ba ki yo ka tulap ru kam long ka batikna bat teng ka sakut bun banai hadien ka jing snow bat snap ye ki jing e jong ki pat ba na kaliang uba Charles Marngar ula kular banya rap kershan ya ka tulap ki noi kai sha ki te school ki ba shem jing e bat shem khia ru banya kran bat ka sarkar ni pidon menta de lung ba ka school kim la lian ni kata te hoi da kren shapang ki jing e ki de ki ju shi ki ba ni shem hanrei nga sotang artli ki mat ki ba nga shem ba hala de kata ka banin kong ka de ka less support la ne ki jing duna bani wa jing kershan ha ka liang ki khna school la ne ha ka liang ki nong hikai ha ka liang ki nong hikai kum ki jing seu tulok namar ba phil atipi ka kam nong hikai ka khia ba bat ka e adu kata bat kum juru ha ka liang ki khna school namar ba ki ha ban siu na palabe phil atipi ki mission school bat shani sa than juni ki de ki mi ki pa ki bayarep yaryang ki bayadu ki bayakerdu te kadai habaro arliang kamut bangi duna kata ka jingyo jingyarap namar ba ladani yo kum ki school sarkar kamut ba kini ki khna ki rakham duna ka jingsiu haka ju ka por kini ki ka tulop ki no hikai par ni rakham yo ya ka jingsiu ka ba ni khamla ban kershan ban email ade kata ka mat ka ban kong bat ka mat ka ba ar ka de ka infrastructure kamut ba ki building ki blackboard nang ta ki kini ki bench ki desk kitur ki duna bha kum ki pan khanai je te kita ki mat banga sot banga yo i ba ki kelum lang ya baro ki jing e jungi bat menta ngabu ken sa ya kini ki mat ba namar ba katkum ka skim la ne katkum habaro ki man la kishnang ki shaidon ki ka jing ai jong ki sarkar pre primary la ne ka primary but elementary kini ki higher secondary le nyum nom ya keren te balai sa na pedeng at least ka way ken nyo dalada nyo ka pre primary le sing la ban yo no da ka elementary namar kitu ki elementary ki la ban de ki akan badi te tang kitu ru nyo at least ngakwa ba ban sot hai ki at least nyo no ka way ka pre primary la ne ka primary elementary le iswangan ya keren pat ya kata te ka ba namar kini ki school shane ki dang bon ba 4 don ya ka judai school te manta ban le judai school ka jenjar bha te ngabu akhwat jong phi ken namar ba da lada ki diman palat ya katuka ka kriteria ban yo judai school kamut ba kini ki than ki school jungi kamut ba kim yo hakim poison chono te ngaku aban ya rablem ken ban namar kini ki school shani nga katum ka jingtip jonga de tang ka ummat ba yo judai te abat ko umru namagi ha gitu ki por ha ki gisnang dangsuk ban yo judais mantapat ki kriteria ban fulfill ban yo judais kum ka jenjar bha te kamut kini ken ya ko aban abu ahmad jompi ya rablem at least ban yo judais ru namar hashwa bangin rung kanu ka school ka ba kum ki government school ni ha ban yo judais handai kini judais pat ki kham jenja te kata ken ngabu ba at least kini ki school ban rung no kum ha kini ki primary ane pre primary but elementary ba hadi nama kini ke central school nga kanao ha katugas ni balik kendo ba ECM ru iong ba ki central school ki namdon jingtrup da balay nim na mo ban non ra ki central school chani nama ki central school ru ki bon kum ki GNV ru ki de ki central school nang ta ki bon ja ki central school daru na sang balik keren no ko ini ini pada school te
ni emle jungi tak bor tu nang kun mo petla re ban rai sa do sino te wat apat bam ta kasngi bang layo kan ser kumne te ngas tak ma ngapa ya ban tenjong tak ba emle ba apa bukan ta dengar pat juraki ba le sistem no ban bu ya sekolah itu jungi bat mungkin kai tinggal ada buan rai di kena ba gua pagi nong kai sino te ta hinga gua pa iwa kumala di event kumala da dia sampai dari koper empat senro entah lah aja ini lagi siapa kata waktu lah kelas kita ai kita kan sing ke peluit yang dengan coba kajing he bat kajing har yang musnong ini melak su ban pelai ya ki kun kiti po yang musnong sili kadon nomor kajing jenjar for slap pursuit itu de kombolong menta kino hikai kidon arngut bat ke building school ro empat don te ya ka tulap no hikai ro kusem jing yang i ban siu mah da ngi kilung kini lupa kombolong ile menta senam ya kini senam madap wat lang hidup guna ya kata kajing arab na galiang ke sarkar kadang don jingkerman namar ka jingrep jingki ini kadang hambiang kom susar lele te kom mental sunam lele ke we skul ke banga penian banga long mangah kom presiden haduk kat mentak ya ka result seteng senam jong ki kena borok ni ledep bansam ndre ya ketika tulap jong kino hikai pat wat tang si benai ro ngin pelak banai haduk mentak te nagaliang junga tang ketahi kajing keparit hakmat jong pi ladalong kabala tole nag mentak keting senong bat kadang ni boleh sebut Kena kai, katolok nak kai mah kena kelabon, dapoi dari san pungut, dari ngoko kan pungut. Ni lah sedang berpesang menbu, kena kai sangut. Amar negara yang kesenang mir ni seliye, negara kajing siu, jangan katolok kena kai. Namar segera kaskul ro, ni ucu kai hakap jing darba, kaya senang kai. Mar di kajing balting ke skor yo tengah daga liang kino hikai ni chem ni ma ban su talap sangut kino hikai ni su lum lagi jing ban ai talap na hikai ngar sunta ko play sibon hikai jong kana ka skul jongi ni chem jing sibon sar na kabentakan ne na marba ngi don gi khna ar pusan ngon andre ge jinsiu ngi shu sim kum to mala na ge khna jungi tang ba hadu kata kimla na marba ni de gi kasnong ka badang don ge jingduk jing perdu kimla re banesi ya ka baskul ru de kum ju ru ngamla klem da ai ge jing songu na kabenta ka managing committee jungi ya ka bomla ban pendap naki kena ni pendap hina ka komiti te kijing ki babon nang ta ki blackboard ru ngindon ngidang duna nang ta ka baisi ru ka baduna na ka benta ki no hikai te kumju ka building na ka benta ka school ru ngimpat don ya mentahi temporary ngidang pelong hakate ka hall ka ba kasnong ka ais ngobha na ka benta jang ka school jungi te matu padang telai bat ka lape ndru klishnong bat na kini kindru klishnong ila penbet ban khot arot kino kai na go ke school nang ta ila penbet ban khot rang ba shnong bat ki MC member tela kumno ru ngi pakhat ba lai pho sau pho wadi e ding sokmen ba ila pelakpor bat pila response ya kejing kerpat kejonga bani don lang ni kesni bani keren ya ki kato ni ki kam tam ha ke bede but ke education lane ba bede bi school ki dong ke kejing wan jonga ma kesni ni ke de bani slok bani keren but kejing ha ke pule ke putih ta ke de kejing wan jonga kesni ha ke bede bat ka pule putih kejing ke bangi ni mat i kendo apo ke konsumsi ke jongi kam tam ne apo ke bodar ke jongi asumsi ko monong yalam batip ba kidang don kisnong hak ba ala bonong impat don skul hang ni om laper ni sudon molo mala ke ba pisuele hina kisnong pisubu hi kino hikai hapdeng tlek ngimpat don skul do mata
Tolong ke ege bersungsi. Haum hi shulong bangidon ke school niam school balang. Haum sederu kila syuele hi kishangi kinong hikai dakamon sobha ban agi di hikai kila school. Tang namar ban hikai u a u b bekinang ban thobatan. Ha po kesnong umat ru kelong kumjo. Kelong ke ege bersungsi adu kata-kata. Di nakaliang ke jonga ngal ada ban meeting sisin. Hante aja tolong. Pada ke meeting ke bangi la khot aja tolong. Ngila open bank. Ngila khot iki officer na education department. Ngila ada ban persgo iki. Ba mendai na kata. Ha ke meeting ke jingwan jong education minister. Ke belong hante po maulus nai. Ngala ai da ke memorandum da ke jing khot. Na ke benta kisnong ki bopat dan school. Lane ki ong tin parent school as village. Kisnong ki bopat dan school. De lor kata kanorem ngawan tar sngi ban yo sngo na phi ban ye keren bat phi bat ngala don ro ker kom perkhat ke e bang ade ban le na kam ta jong phi kisan thli snong kham tam e bom padal school de na kam ta ko hiro ni keren ni ke e ke bang ngala ban le na kam ta jong phi mar kum balong mentahi de kalau ke e ko susi ba hadu mentahi ngim padal school bian de ke ngidan ni ka snong lope Iwan mania ketua anak segi ia kiriu klikisno kaum seder kaum hi klik kaum matwan kaum matu bat kaum lape ini kita kisnong kiba nala banong ba kidang dei kidang hap pada kerdan ke bong kiong tin pareng school less village kidan ho ki school malomala kiba kisang na kaleng kisnong laj no kisnong mi ke ba kisang na balang ndai ke basmusi kalong ba kadon kisnong hang ni hap nong den klek ru keba kipat dan school ke school 4 aga jinglong MDC ngala juwan sini ndai kabor MDC kabor ngamla banle e namar ke jingret kabor ngamla banle e de kumu MLA hadin bangila de pani kendo sisen ngila long meeting aja tolong ngila pensau yi jing e sega department ngila pensau ngala ai lu ke memorandum shau education minister but aduk mentang yang am ya ke respon na kalian ke government aduk mentah ini padio ke respon tingin tip kalong kumno nampak la bano tenrei ngakwa bani thu ipi bakum we mele ngala shim ya karai bana ka mentah kini ke school kini ken real klik school ki badan hakini ki area jongi sene laj no ki umtli ite ki madan umang ke bangi ngin sai baik patak we kesni bani kendo baki ngila shim ya karai ba naga mentaki nong hikai niru kat bangala e naga MLS kim banaka klub ko jonga banirap lamiki te nang tas ko weru kumbalong mentah baru gini school kim padon school building kani ke badan home lo per mentaru kadai ke ying dor bar bat pelong school te baru higi sni kisnreu klikis nong kim padon school building infrastructure kim padon te nagaleng jonga mentaka sngi ngila shim ya karai ba lakum no kat bala ngani kon sitam ban punyo marmar iwe school building nakam tagi ne kin pliki kisno to ban penyai baik penyai anti pat ya kini school ki badan ka bodar ke jongi ngila shim ya karai mendak singi bandan ko wei komiti ke bakripang ka ban baik ban kemi ya ki school baru da ka jinge trelang ban ke school managing committee ban kinong hikai ban ya ka ka kerteng ngila ay ka education committee border area right now but kanin ka committee nangalong advisor ngin senang tap susu ikinong ikam namar ngihap toplot ya baro ka border ke jongi in sa tap in school managing committee member in sim kino hikai in sim ki riurang ba kilong committee samla ibadan ke jingkit ki badan ke jingkwa ban kentiu in